Egamahin kholai gan cha ombek po ui cha hi han lang gan cha him chu anei chit in anei ten an pi in kol chit hi a hin la gam dang khopi lin tak takachun gan cha et kol lo stray animals a hi lo le street animals atiu ho khu kholai a khosa tam pi hi ji gan cha ho hin awak ding anei lo ji kun kholai in nek ding hol in gilkil in awak vel sako a hi amau a ding in a in uchu kholai a hi mai hi ji gan cha ho hi muda in ning aning in otol tol sako a hin la ji gan cha ho hi panpi na ngai chama ma tam tak om hi duni igen diu hi jigul kholai mek cha khat chanchin a hi kholai a lam le a het lo kha meng chalar tak celebrity meng cha ti di hina jigol chu ahung so khi marketing farm khat a head Stuart McDonald kiti hin kholai meng cha khat mu in ji chun atun thu ahung ke pan hi ji meng cha chu meng cha dang gol tho hi in dang lambi nga bang ma anei poi ji pa chun meng cha chu amu in alung sema ma a vel ngai tu lo in a office lam a puiding in alung thim sim fel in apui ngal hi ji ki pat chun ji meng cha ading a chun hin khothak akipan ngal hi office a chun nom asama ma a aki in nei sak ma hi office ana semte table chungvel a chun wakvel sakin keyboard chungvel po in awak tol sakhi khat ve wang chu email zo fel nai lo ala sen khahil hi jigola hin khu amat jinglai o chun ni khat chu thil lam dang tak mai khat ahung tung hi jingkal khat Stuart chu office kaiding a ahung le office tong lai in sum ala uma abul tunga chun ku hem khat na sem te laka khat in akik sahina ate hinla office staff te laka chun ku ma sum ki sak om kit zel po hi ji pha chun sum chu bangti hung ahem ti chu boina a hitai ji sang amak zading achun sum chu jingkal sin thim phil in om na ngai ma achun ala zel tai office nei pa Stuart chun mak sama ma in kal tam lo chi ta a kholai pat meng cha ahung choi jek chu hi na tin aging mo tai sum ala sek na mun lak vel chu meng cha ki jam sek na mun a hi jikin meng cha chu amun mo a hi a hi la sum ho chu khoya hung ki pan adim ti chu thilmak het mo chu a hi tai ji pha chun Stuart in camera fit ding lung ahung gel ta ji mun la ka chu camera fit a hi le camera footage tun thil lam dang deu khat ahung lang hi jana office akha nungo chun meng cha chu lampi panglam glass kot pangzon chun ala seka apollo mapat ki muthei in ji office hung ho khate chun meng cha chu ibla in aki helpi sakui bang hom kal neu cha chun sum athun lut sako ji takipat chu asum ho chu hung ki pan saka hi ti chu ahung mudok tai ji mun hung ho khate chun bang ong kala chu sum athun lut pha tule meng cha chun la in atai pi ngal saka ji zo chule hung ki le kit in ngui mel tak pu in adang ahung dot be sakhi meng cha chun ni sin in sum alo sek a ji tak office chule public attraction gol hung sokin mi tam tak meng cha ending in le ki helpi ding in ahung sakui office chu lampi lun tak panga a hi jikin mi tam takin ji meng cha le akinga sum no chu amu pha tule amau in le meng cha chu ki helpi ve anom sakui achang le qr akitin jing chang le om sekhi mi pi te chun meng cha chu dai in paisa no chu athun lut pha tule meng cha chun alim sa ngai po paisa chu anung zut phat be pule kin dewa sokin aki helpi sakhi ji chu thanomin jetak office ho khata phat chun meng cha chu ki helpi ding in aki chol malam sekui ni te lim zel in jingkal ni tak sin le meng cha chun sum alodok jing hi ji pha chun jetak office a head Stuart McDonald chun
jisum te chu ku hem khat pan pi na mat hiletin longgel ahung nei tai mi hing in nei lo le kholai agan cha wak vai te pan pi na ding in a office meng cha min achun charity fund in donation abol hi jita kasum kimute charity a donation bol a hi sakdan chu a office kot achun le atak doka ji pha chun meng cha chu anasa zodikin ahung min thang ta khovel pumpi hit ahung hitai office staff te maksak ding in mi khen khat chun internet le emails mangchan donation hung thot pol le ui ji pha achun meng cha chu min thak pi ka hung in cash nip ti a hit a hitai tu hin cash nip chu aphutok zana chang in office ading a full fledged employee a hitai sazu amat theile sum alodo sekban in local attraction hi in downtown a mi pangai kisa le neitok kisa in kun pangai takapat hong kipanti ading achun jitak office chu vavelo thelo asuk tai egamin jigul meng cha hi umle nangle sum lava pedi comment na khan zikin ji story pat iwak zildo theu chu thil phaneu cha la bol khan mi tam pi hin khu asang dang lam thei hi nading mun nei lo meng cha kha mi khat in happy in nading in apiek le amagul a in le lo nei lo te pan pi in apang ta hi ji meng cha simmo tak tun thu hi langai nop chun khutpi tungkhum ding kha hemilkin langai dan comment na khan alazikin